Ubah dan kupar Sumer, ubadai MDC Berim jangka umsning konstituensi bat ubadai ru Presiden jangka parti UDP umsning circle. Haringkat kinoyalam kibah hakmat jangka parti UDP umsning circle lambat daki sepangut kinong kersan ki jong u menta kasngi kesan terik naiweng arajar puar kila pendapat ba bakin mi no nak parti laban kedo bau ba dan kupar Sumer dang haki kindiat benai kiblala haringkat kinong kersan ki jong u kila rai ban phai ka kerteng ga jong u ban pan tiket nak parti UDP ban long kumu kurtong banya airang ka election jet nong mikmat syaki yang darbar tau an ke jela ka ban salong house nem arajar arpulai ala ban sungtu bakjing penyeso uba sunshine makri haringkat kinong kersan ki jong u syaka parti UDP baru ban yo jingmenjur ban long kumu kurtong ketika seng na umsting konstituensi kalong kawai na kidaw haba ai jingkren na ketika sngi ba don kuparu lai tho bakadaw bu rai ban mino nak parti UDP ka dei namar ka jingbum sutnyo bat ka jing shale lendet nakinong yelam bahalor jangka parti ki bakentup nado ka district level pat na ka state level dengan na penula la fi menjur mangawro so harati ba nanu mutasni kumno yelam jo umsting UDP president umsting circle working president jo district but di kat jo central committee na penuna paimat akmat di press media tinggi no kersan ba merum tasni mga kinong Krisyan nga kinogit ka mo parti using circle nalo tasni ngira mira na kay parti na mga umsinyo ye kay wala ko parti na mo ko kada ekspresyon ye kay shaleben kung no na mi habaya nga kinpro kung no kinpro ni jadi kalau yang na kalau no mikmat kalau connection associate ubat ini ke parti usung pakai share ke parti kinpro kimsna kumno kibargai ti kumno kimna kumno kumno kibarau ni kinogasya tani kitien panawi ngan seperapat keika nani sipat niya kumno ngano syokiti ngade ngan setaw kipotila ngan sele udo berpenandur bandur ya tani ka ya kam ke ba ngan selipat tani kitien kulai sibur kulai kurang di baru di balang ni ya mixer kisi dulu pak mulai membentuk ya kan ini kan jiksi ban mana nggak musim dengan bola di wendo mo ban wendo ini ban mesti berdoa ni musim jonga ban sikri pak ada kamlong no mikmal ada kami ni suruh nganyarap pada sunda api di pak di baik Henry kerai ke bakado te rangba umpat penbena syakanu ke parti unlej ban penyeso ringkat bekinong kersan jong u hagju ko pod nakaliang ka kong ar karluki Presiden Women's Wing UDP umsing circle ru kala ajing keren hakate kesngi apa nami isi kata bandok tiket ba adon Sumer kalananja bab halo benda POE kumne kumbagalong kelan kali tiket kumne ni nong kersan yang ba adon Sumer ni foto sisa hada kata pemimyo show nagabi boy naga umslim konstituensi kumbana Sumer misowi ke ado kata kami berada sibon kami bawa ilale naga benda konstituensi kami ngaw naga subana kongres ang hadat kanyo ndaya ma kaya tinggi hada parti UDP ong batani bondonso pampuan law brain kakapor kabangawan sa parti UDP yang kong P1 na rin balking kaya amala P1 room na ni hagayin trap ngong habadon kaya ni para ni hantahan room kaya bana na Sumer dan pisah ito tingkaban tiyek kaya niya pisah nrai tiyek yang kinong sumnong ni paiba kinong kersan tiyek na jingye dayon day tiyek kaya niya jingye dan lagi ngay pagkikit at isa. Ngilikit para daw Sumer kit ang inagatingit. Tagadaw, ngayon yung kpak itong piyan ni. Katli kita pa ka hong. Batay nagatingit itong piyan pa daw Sumer. Piwan na nagasi. Batay ito kpak itong piyan. Kadyaw mo rin siya magkawagayang mga perkang. Ngimyoso. Kumuha na daw Sumer. Nagalihan dia kami bangaran tu bau ni usir ada puan kali ya thong kami lawan pada Sumer job baik ke sebagai pai sebagai lain UDP
Ndrai haba kane kapo kane tiket kebelah kumne kumna minai kumna bersandung Badan Sumer ngana awal Badan Sumer sim tiket